cyane rwose intambuko z'umuntu zikomezwa n'umukama intambuko z'umuntu zikomezwa n'umukama agahimbarwa n'inzira yiwe niyo aguye ntayamira hasi kuko umukama amufata ukuboko turagukengurukiye cyane nyagora ku ngoma kuko ni wowe Mana wadufashe ukuboko niwemera ko tuyamira hasi kubera iyi ngabirano y'ubuzima dufise muri uyu mwanya uyu mwuka udasanzwe turiko turahumeka kubera ko ari wowe wawuduhaye tugukuriye ubwatsi turagushimiye cyane rwose rutare rw'ubuzima bwacu turagushimiye cyane rwose gahimbare kacu twifashe rutubwoko bwawe ducishije bugufi n'ukuri ku ijambo ryawe imbabazi zawe zidukoze ku mutima tubona nitwosozera uyu munsi tutaganiriye nawe abana b'isi bihuje n'abafise icyo babafasha ngo bagere ku cyo bashaka kugerako natwe kuko atawundi mufasha dufise kuko atarundi rutare rwo kwegamira dufise kuko atahandi hari isoko ry'amahoro kuko atahandi hari isoko ry'ubwenge n'ubweranda twahisemo kuza imbere yawe mukama ngo tuguhayagize kuko uri uwo guhayagiza vumerera mu mitima yacu ijambo ryawe rigwire mu bwonko bwacu ijambo ryawe rigira icyo rikoze mu buzima turimwo muri uyu mwanya erega mukama ni wowe uzi intambuko zacu erega rudasumbwa ni wowe ukomeza intambuko zacu ni wowe gahimbare k'imitima yacu kandi uhimbarwa nuko tumerewe neza turaguhaye icyubahiro kuko uko biri kose turi ubwoko bwawe turi abana bawe ni wowe utaduta ngo nuko twataye umurongo ni wowe utaduta ngo nuko twatetereje izina ryawe ni wowe utaduta ngo nuko twatoranye inzira itari mu butungane bwawe ni wowe utaduta ngo nuko twayobye ni wowe utaduta ngo nuko twacumuye tubabarira ibyaha byacu tubabarira ubugome bwacu tubabarire rwose tubabarire cyane wongera utubabarire rutare rw'ubuzima bwacu kubw'amaraso meranda ya Yesu Kristo imitima yacu iraciye bugufi kugira ngo Yesu rwose ubuhumane ubwo ari bwo bwose turabwanze imyaka twahuye nayo muri irwi dusozereye imyaka twahuye nayo kuri uyu munsi w'amajana 278 mibabaro yagendaniye mu buzima bwacu ukama tugirira ikigongwe ntiduheranwe nayo ahubwo twuzuzwe urukundo rwawe ntiduheranwe nayo ahubwo twuzuzwe ububasha bwawe
musagi wawe Dawudi muri Zaburi ya 37 umurongo wa 25 yarasamye aratazira izina ryawe n'akanwa kiwe avuga ngo buriya nari nkiri muto noneho ndashaje ngo ntabwo nigeze mbona intungane ihebwa erega hari abo utaraheba kubera ubutungane bw'ababyeyi babo hariho n'abo utaraheba ngo nuko ushingiye ku bugome bw'ababyeyi babo hari abo utaraheba ngo nuko kubera ubugome bwabo akantu gato gusa twakoze gashingiye kuko kumvira ukabyazisha umusaruro imbabazi zawe ukadoza akantu kaduhezagira urubyaro rw'intungane zawe Dawudi yaravuze ngo ntiyigeze abona rusega ivyo kurya Mukama ntukemere ko twicwa n'ikigoyi yaba inzara y'amahoro yaba inzara y'ubwenge yaba inzara y'ubwitonzi yaba inzara y'umunezero yaba inzara y'ibyiza n'ibyishimo yaba inzara y'ubutungane yaba inzara y'umunezero ngiyagora ku ngoma rutare rwacu ububasha bwacu ntukemere ko iyo nzara itubamo ntukemere ko iyo nzara idufata ntukemere ko iyo nzara igira icikoze kuri twebwe Mukama waravuze ko imisi yose wamanimbuwe kuri abo bose baguhungirako abo bose batanga batiziganya abo bose bakunda ijambo ryawe abo bose batakuryaryanya abo bose bakurondera bakarondera mu maso yawe weranda none ku buryo bw'umwihariko ngorobejanije n'ubwoko bwawe duhuje umutima nawe turi ku mpande zine z'isi mu buseruka bagupfukamiye mu bumanuka bagupfukamiye mu burengero bagupfukamiye mu buraruko abagupfukamiye raba no hagati na hagati naho hakiri mwabagwayi papa naho hakiri mwabarenganije papa naho hakiri mwindushi tugire neza mwami w'abami tugire neza mugisha wacu tugire neza rutare rwacu turengire neza murengezi uturengane uruzobukozi uduteture uruzobukozi uduhembe uruzobukozi uri umwami uri umukiza uri umurengezi turagusabye amaraso ya Kristo adutwikira kugira ngo mu byo tubamwe byose mu byo dukora byose mu byo tuvuga byose mu migambi yacu yagire n'umwe akora ikizira ngo avahura n'umuvumo waraduhanuriye guhunga ikibi tugakora iciza uratubwira ngo nibyo byonyene bizoduhuza no kuramba no kuroranirwa erega Mukama twarabishure kukundi ngingo kanuranga ubugonde cyangwa ubugorame bw'imitima yacu twarabishure kudahemukira abayoboke bawe no mu kantu na gatoya twarabishure ko wamukingira ubwoko bwawe na ntacyo twarabishure ko urubyaro rw'ababisha ari ngombwa ruzocibwe turisabiye ikigongwe ku badukomoka ko n'ububisha bwacu turasabiye ikigongwe ku bo dukomoka ko n'ububisha bwabo kugira ngo ububisha bwabo ntibudufate kandi ububisha bwacu ntibufata abacu mwami w'abantu Bibiliya iravuga ngo umunwa w'umunyabwenge uyagubwiye ubwitonzi
ngo kandi ururimi rw'umunyabwenge ruyaga iby'ubutungane. Amategeko yawe ndashaka kuyahoza ku mutima. Bene wacu barashaka kuyagendera. Abana b'isi n'akantu na gatoyi baragasesangura ntibakareka ngo kijanuko. Natwe dufashe ntihakagire n'akamwe tureka ngo kijanuko. Duhore tukuyoboza inzira, 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 mwami w'abantu, duhore tukuyoboza inzira, rutare rwacu. Turashaka ko mutima mweranda dusuka mu bubasha bwo kwizigira Imana, tukagumya ibanga kandi tukagumya inzira irora ku mategeko yiwe yose. Erega turazi kwica aricyo kitubera isoko ryo gutegwa iteka n'Imana, tugatora n'isi, tugateturwa mu makuba y'ubwoko bwose, ariko ababisha bakaba baraririwe no gucibwa ubwoko bw'Imana bwibonera. Dawe wa twese uri mu ijuru, erega urukiza rw'intungane ruva kuri wowe Mukama. Ni wowe mahungiro y'abo bose baguhungiye ko mu gihe cy'amakuba. Abijiriwe n'uburwayi, ubuhemu bubi, imibabaro, agahinda, agacinyizo, ibisusukuriro, dawe bagirira ikigongwe rukundo, dawe bagirira ikigongwe murengezi. Ni wowe wenyine wo kudufasha ukaturokora mu byara by'abarozi, abangusha, abambutse. Ni wowe wenyine wo kudufasha ukaturokora, ukadukura mu bisuzuguriro by'imbwebwe zigendana natwe. Biravuga ngo imbwa ntikarangwe imbere y'umunyisirayeli. Ibyo byose bikoze isoni izina ryawe, twitandukanije nabyo nyaguhora ku ngoma. Ni twe tuguhungiye ko muri iri joro. Ntuduhane ugishavuye kubera intege nke zacu, ntudukubite ukiratse kubera ibyaha byacu. Erega imyami yawe hamwe uyiturekuriye ko yohava itobekeranya amagufa yacu, igatobekeranya ikiganza cyacu, kandi ikiganza cyawe kimaze kuturemera twaba twamaze kwangirika. Tabara bamaze kujegenyuka kubera imivumo, imikoshi, ibirozi, amashano, amakara n'ibisuzuguro n'ibindi. Duha amahoro mu magufa yacu dukomere. Uherera akayaga mu mubiri wacu muri rugendo. Yembura ibihimba byacu byahungabanye kubera imvo zitandukanye. Amaraso ya Yesu Kristo nadutwikiye. Kama Yesu mu izina ryawe ndasabye umugisha kuri buri mukristo wese atakiryajyanye Imana, atagikora icyaha nkana, atagitunga mu mutima w'ibidatunganye, yitwara ku itegeko rya rudasumbwa. Uyu mukristo yahise umuhigo w'isamu rimwe kugira yumve ijambo ry'Imana, agahiga umuhigo wo gukorera Imana mu muhamagaro wiwe. Yaba umukenyezi, yaba umushingantahe, yaba umusore, yaba umwigeme, wowe wese yahise umuhigo wo kugendana n'Imana, ndamusabiye umugisha. Uwo yigishijwe kandi akumva igikenewe kugira ngo tubeho turi intore, ndamusabiye umugisha. Uwo yabishize mu nzira, ndamusabiye umugisha. Duha umugisha, duha umugwiza, dutabare, tunezereze. Ndasengeye abagwaye indwara zitandukanye, uwo wese ijoro rikika imisonga ikabitanguye, bamugereranije n'igisama majonjo n'ikinyamasyo. Gira neza umukure muri ibyo byara, gira neza
umukure muri ibyo bisuzuguro, ngirira neza umukure muri aya maboko y'abarotsi. Uyu mwana wahorana umusonga, baramuhenze ngo ni umuyaga, kumbe ni umurozi ahora mukubita, ahora murasa imyami y'ikinyogoto. Nta kinyogoto cirukwa ko nibwa, ariko uyu munsi ndagihuje natsi zere gutabagura mwene ibinyogoto. Nakagira amahoro, nakemegwe, nakaroranigwe, murozi nagatwenge, mwicanyi nakanezerwa, umusuma, imburakimazi, imbundeke, nikagira agahengwe, nikubitwe n'umusara wa Yesu Kristo, nitakubita ibipfukamiro, iherengetere, ihure n'umuvumo wa Korayi na Datani, ipfurupfu rutari bwapfe umuntu no. Abazengereje ubwoko bwawe Mukamani tubatongere rutoke, ariko nibatihana dukura izo nyatsi mu nzira. Bafashe ku ngufu abana bacu, bariye umutima abana bacu, bababaje abana bacu, bacumuje abana bacu. Iyo mwuka w'ubushurashuzi, iyo mwuka w'ubusuma, turawangirije. Ubwibone turabwaza, ubwishime turabwaza. Iri joro duhembuza amahoro yawe, duhembuza umugisha wawe, turokoka ubwoko bwawe. Abafise umubabaro, abari mu bitaro, abafunzwe, abazoja kuburana ejo, bahembure nyaguhora ku ngoma, bisigaye tugirire neza. Inyamaswa badutumye uyu munsi, inyamaswa baturoze uyu munsi, imigambi mibi batugiriye uyu munsi, amajambo mabi batuvuze ku uyu munsi, turabyaza, turabyaza, turabyaza. Duteturure mu makuba y'ubwoko bwose, iri joro duhe umunezero n'abariko barera ejo bazoba bariko baratwenga. Abazoja kuburana bakaba baburana n'abaragutse, bagiye kubaraguriza muri iyi weekend, fishije ubusa ibirozi byabo. Abazoja kuburana bakaba baburanishwa n'uwurya igiturire, ababubarana bakaba batanga igiturire, bakabiri uyu weekend biyunze bahana ubwo bahana kugira ngo barenganye uri mukuri. Imigambi yabo ndayipfishije ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Ubutware bw'Imana butwarire muri twebwe, ingaje Imana ikorere muri twebwe. Basogokuru baroga bapfuye, turase ko batugendera mu ndoto uyu munsi. Ubugumba bw'abasenge turabwase, akaboregwe ko abavyeyi bacu turabase, turakaze. Ubusambanyi bw'abavyeyi bacu ba mbere turabwase, twitandukanije na buri kintu cyo duteza amakuba kikadutandukanya n'umugambi w'Imana. Twihuje n'ubutware bwa mutima mweranda, twibohoresheje amaraso ya Kristo. Twemereye Mukama ko iyi ndwi tugiye gutangura, nuduha umugisha ukadukura kwinyatsa, ukaduha amagara meza. Ubwa mbere tuzokumva ijambo ryawe, ubwa kabiri dupfumbatishije, ntituzihagara ko mu nzu y'ububiko bwawe tuhazohazana kimwe muri cyo. Ubwa gatatu ntabwo tuzorya twugaye, ntituzonywa twugaye. Nuturungikira inyamukira, nuturungikira umushitsi, tuzomuha. None rero sinyagora ku ngoma, komeza utwubaka ubwoko bwawe. Tuzitiye imigisha yose uduhaye muri iri joro. Ariko abana bariko baratakamba, bafite ubugwayi, baraheraniwe amadeni, nabo baraheranye. Jewe ndakwisabiye umugisha, ngirira neza abantu baduheraniye seke batakuzi ntibafise ijambo ryawe Yesu. Abantu baduheraniye ntibafise ukuri ku ijambo ryawe, cyane cyane abaheranye bayafishe, ubakubite ku ntoki bayazana.
ubwoko bwawe buri kubabara, babicicize, bari bafise umutima mwiza wo kugurana batamenya ijisho, none baciye babaheranira babaho mu mutima byanga ko bazogurana n'abandi. Ndasabye ndishurije abana bawe amahoro, ubutunzi, ibwiza, ubwishimo, umugisha, umugwiza, igikundiro. Ndabyishuje kuko hari ababyakiriye baca barabiherana. Ndabyishuje kandi urakoze kugiye kubiduha, urakoze kugiye kubitugabira mu izina ryawe Yesu Kristo. Natuye ko turabana b'Imana, turabana b'umutegetsi, kandi byose biberaho kutunezereza, kuduhimbara, kudutabara no kudutetura. Tugire neza uduhezagire, tugire neza utubohore, tugire neza uduteture, tugire neza udutenze, tugire neza utumara inzigo, tugire neza utumara inyota, tugire neza uduha amagara meza muri ijoro. Turushirizeho kukuganirira, kukuririmbira, kukuninaza no kugushimira kuko uri Imana igaba byose. Amen, amen, amen. Reka nkubwire Mukama, nkundira ndabivuge, ngakunda cyane Mukama, ore Mana yanje. Reka ndabivuge, ore Mana yanje. Urakoze nyagora ku ngoma